15.2016. Da samo znate šta vas sve čeka, od slova, brojeva, sve do rijeka, brda, planina, novih igara, razne puni novih igara. Osnovno školstvo, reda čuvara, nastavnici, učitelji, tetkice domaće, a i dobri direktori škola namašu vam se prozora da vas osovljaju. Do sada sigurno ništa niste znali, ko na primjer, kvadrati, dijagonali, škola za svako znanje da je priča. Levo pogledajte u prva slova i njima otkrite mlade reči. Dobro nam došli. Dobrodošli svi vi dragi, budite nam danas blagi. Priredba će biti kratka, kao torta znajte slatko. Da vam kažem da smo slatko i za ovo vrijeme kratko. Od septembra pa do maja pribavili mnogo znanja. I da će baš ovaj skup kazati sam naš trud. Ovdje se igra, ovdje se voli, ovdje je kuća dobre volje, jedno veliko drugarsko polje. U njoj se svi veseli igraju, ponekad ima i svađe, ali ipak svako na kraju svoga druga nađe. Zajedno smo u svemu, kad je lepo i kad je ružno, važno je da je drugarstvo pravo i nužno. Čim se rodi na grob i donese dete, odmah počne da smaču od glave do pete. Još dok se i samo ne čeka, šta će kad odraste? Već se tete, ujne, strine, sjate kao laste. Budi pekar, kroji, leči, pilotira, gradi. Uči decu, nosi pisma, nebu ili sadi. Sve bi hteli, i to odmah, ali možda se seti da se jedno kratko vreme ipak bude dete. Okupilo školsko zvono sve bisere svijeta. Sa nazdravlja sve što diše, što raste i cveta. Naselit će školsko nebo, prvačići novi. Došlo je vreme da se pišu njihovi snovi. Zazrale uči, pre pola sata,
školu su pošli sada svi prvaci našeg grada. Lakterići, gusenice, zlatne ribe i krtice. Veverice i ježići, bubamare i spužići, crvići i stonogice, detlići i porići. Ruži septembar, samo znanja, svuda niču mudra zdanja. Prvačići kapa dole, učite sa puno volje. Hajde, krilati, da nešto ubaciš u ključ.
Oče, gde si? Ušao je da sumnje, ali da nema. Evo me, nisam pobegala, jer ja volim školu. Prvi razred polazi Jananja. Sigurno me čeka na ulici. Ona je prava ptica prvačica. Narode, nasmiješite se. Potpuno srećni. Nasmiješite se. Ptičica. Činilo nam se, razpust je tu. Šta da ti pričam? Budi drug, budi drugačina, raspust produži, za bednu sedmicu da bude duži. Objavi nete u dnu rubrike, škola se odlaže na zahtev publike. Ovo su naši prvaci, Rade, Željko, Manuela, Vladimir, Vasilije i još jedna žena. Oni će vam recitovati sve ovo koje vam poručili, pa ako to budu dobro uradili, vi odlučite da li će biti primljeni u dečji savez. Ja se nadam da hoće. Trudili smo se, jel' tako? Da. Izvolite. Postajem prvak danas, to je već ozbiljno zvanje. Ukazite mi, molit ću dužno poštovanje. Postajem prvak danas, pa se opsetam važno. Pa vertiji sam do jutra, i brod slavljan. Postajem prvak danas, pa što maču gledam, sreću su mama i baka, počnu tata i dada. A škola se pravi, od slika brojeva je slova, od velike ljubavi i najlepše dječje slova. A škola se u kompletu u stvari pravi od đaka, a svaki đak na svijetu pravi se od prvaka. Zato su prvaci nas, koji se najviše voli i za njih nema zna se, nema tema ni škola. Postajem prvak danas, žutim u sjajno od štića, da nisam više klinja iz dečjeg vrtića. Ajde, da onda dobiju bedževe i zahvalnice, to im pripada kao novim članom. Hvala svima, hvala starijim drugarima i njihovim učiteljima koji su nam pripremili ovako lepu priredbu. Hvala za bavištancu koja nam je došla da vozite ovako lepo maskirana i svima vama koji ste došli da budete deo ove naše priredbe. Hvala još jednom. Hvala i vama.